Hujing tabiru khoi puno pu image TV na taram opsa bagal na Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maru ba pauda 10 11 IRB gi training loyer mioi shingi imung manungna masa masu singbu irang leito mofam singda posting thabina nabo wanom thonong ba tori ba si tobi no haina Chief Minister and Biren na phondokre. Role of cooperative in development of rural economy and membership participation haiba topic ta workshop pangthokre. One nation one election MPP na yabung amloi haina MPP gi president Brajen na haikre. Loinana Tarasuba annual art exhibition including photography ngasidagi hodokre. Mapungoi pau lobirasi mob justice thainanaba police personnel singi full equipment leinanaba sem sabalore haina Chief Minister Nongthung Biren na phondokre wafamasi ngasi fangai wairida nauna sagatliba Manipur police ki firing range jengsinbri khongchat aduga mai leinana phondokhibani firing range jengsin khongchat aduda youth affairs and sports minister Govindas Konthokjam CAF and PD Minister Laishang Them Social Draw Yauna Manipur Police ki Makok Thongbo Officer Kaya Su Thorum Adul Saryaki CM and Birena Makata Dunahai Manipur Noma Kangdana Tokliba Mob Justice Asi Tenganaba Hotnabada Manipur Police Personnel Singna Tengnariba Waba Asigi Yengduna Makogi full equipment Lainanaba Lengak Asina Sem Sabaloire Loinana Handak Assam the training Tokiba 10th amadi 11 IRB gi personnel sing khara handak nauna sagatliba firing range asida deploy tawraba matung lemhoriba personnel sing aduna tongan ba mafam sing da leiriba Manipur police station sing da thagani amadi taramathoi siba IRB gi training loirba mioi singi imung manunggi mioi singna MLA Mr Singh da chatuna makhoi gi macha masu singbu irang leitaba mafam sing da posting thabinanaba wanom thonomba tawriba asi yariba makai tawbigano masida natana Manipur thokliba irang asina maram oiduna mayum makai leijadraba mioi singna hojik school college amadi community hall singda changjafam lauduna leiriba asigi yengduna prefabricated house saduna thamnanabasu hotnari haibo famsu phundokhi mob control policing da koi pirni kari hai from action moi da not only lathi sai khadana tana maramdi nomai kano rally satpadagi rally naktagi nomai caption birakpa nawi gi nung caption birakpa so many things yam wild were pa haitare public kano se ko khara aduna wild were ko sing dudi kamai thengna gadagi adugi akoi madugi sabsa khara lokole adagi amana huji ga kogi relief ta leibasing Imphal East District ki Lamlai Kendra ki manung chan laiba sabung ko kuno yangang pokpi Santi Khombal thamna pokpi sana sabina sing mapam singda makhatana kuki militant singna ngarang numidang pung mapalom tarak pop matamdagi hoduna bom yauna nomoi kapsilaktuna akan bamawongda landarakre kuki militant singna maitai ta mapam singda landarakpa asi numit nini surakle kuki militant singna Singthakta bunker sajinduna makoina landaningba matam amada hekta landaduna leiri kuki militant singna landarakpa aduda mapam aduna leiba state forcing amasung khul ngakliba khunja singasu handuna nomai round kaya kapki adu laibak phabadagi misimina asopandi hojik phawagi oina leitri amaromda mafam sing asida leiba central forces singna kuki militant singna nomai hek kappa ga siren khongduna ida Casper koithok thoba amasung maitai singna lambida chathok chasin tawba thingbana makhoigi mathau oiduna leiri hokiba lisingani kurumdoi me ahumdagi hoduna chathrakliba irang asida kuki militant singna singi mafam kaya da bunker kaya sajinba amasung temporary camp kaya sajinduna leiri kuki militant singna temporary camp kaya sajinduna leiriba asi Chief Minister Kendragi MLA amadi mari leinaba kaya da takthok piraga makhoina leiriba mafam sing asida state amadi central forces sing thambiu haina maikai asomgi miyamna hajaduna lakibani
थौबाल डिस्ट्रिक्ट के सलुंगफम द थोकिबा थौदोक्ता लैखिद्रबा लाइसम प्रियम एलाइस प्रेम हाटपर चेनबा पुलिस पर्सनल सिंह थबक्तगी लौथोक्त्रबदी लाक्लिबा डिसेंबर 28 की नुमिदांग पुंग तरुक्तगी मणिपुर पुंबदा टोटल शटडाउन तौरगनी है जेसी अगेंस्ट द किलिंग ऑफ लाइसम प्रियम सिंह एंड अरेस्ट ऑफ 6 विलेज वॉलंटियर की चेयरमैन के.एस. इनाउचाना प्रेस थादरप चेरोल अमना हाई चेरोल असिना हाई थौबाल कियाम अमूर रिजम लेकाई कम्युनिटी हॉल दंगरांग पांथोखियो जेसी की एग्जीक्यूटिव कमिटी सिंगी ओइबा मिफम अमा पांथोखि मिफम अदुदा सलुंगफम की थौदोका मई लेनना तोंगान तोंगानबा वारेप कयासु लोगे थौदोक अदुदा लेखिद्रबा एल प्रियम मिहात चेनबा पुलिस पर्सनल सिंह थबक्तगी लौथोकदबनी मखोइबु थबक्तगी लौथोक्त्रिबा फावबा असि भक्चांग लौदबा अमदी मसिगी मायोक्ता मणिपुर पुंबदा लाक्लिबा डिसेंबर 28 की नुमिदांग पुंग तरुक्तगी कुनिपाल की नुमिदांग पुंग तरुक फावबा टोटल शटडाउन तौरगनी हाइना वारेप लौरे टोटल शटडाउन असिगी मनुंगदा एसेंशियल सर्विसेस की ओइनदी अथिंगबा असि कोंथोकनी थौदोक असिदा फाजिनखिबा खुनगाक तरुकपुसु अथुबदा कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी करिगुंबा थादोक्तबा तारगदी टोटल शटडाउन नि मतम असि सांगदोकपा हाइनसु वारेप लौरे हाइना सेरोल अदुना मखातारी District Cooperative Office Kaching Sinduna Cooperation among cooperatives cyber team the role of cooperatives in development of rural economy and membership participation high topic that no workshop on Panto Creek Kaching Pongsupat Lekai Labor Library and Information Center Kachingi Mipun Sang the Panto Kibatorm Aduda Dr. Karibam Somarendro Director Institute of Cooperative Management ICM Infal Amasung Guwahati Orambana Athoiba Mitung KH Tomba थबक्तगी पोथारबा डिप्यूटी रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओरंबना थोरमपु खेत्रिमम कुलहरी प्रेसिडेंट कक्सिंग जीपी लेवल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अमसुंग कराम दिलीप कुमार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर कक्सिंग अनिना अखनबा मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखी अथोय मिथुंग ओखिबा डॉक्टर खारीबम समरेंद्र न हाई अखोइगी लमदम असिदा कोऑपरेटिव की इहो असि खरा मराई चाइथरक पदौना तौरे अतोप गुजरात की स्टेट तदी कोऑपरेटिव की इहो असि यामना माइ पाकना चथरी अखोइन कोऑपरेटिव की इहो असि कनखत हंदुना सेमिटलोन फगदहना बहोनसी हाइरबदी नहा ओइरबा कया कोऑपरेटिव इहो असि निंगथिना खंगहंदुना मखोइसु कोऑपरेटिव की इहोदा याउसिन हनबा असि यामना मथौ तारे मखोइगुंबा थौना लेरबा नहा कया याउसिन हंदुना कोऑपरेटिव की इहो असि अमुक निंगथिना हिगत हनबा मथौ तारे फोंदोखि Kung tinggal aku memberi wujudra, kamu close tu tu yang dia iba, pasal sen tu yang dia iba, saat mana na store tu ni kita orang tinggal dah istilah buat kaya lady kaya tu kaya macam siapa, kok nanti nama dah tahu. Ada macam hisap kopi ke, ada macam section ke kita orang, any movement, any business, any office kita mau pakai dah mereka. Ada kan anak tahu ni ayat kita orang, yang macam sena, nah macam sena tahu dah kau. District Youth Affairs and Sports Kacing Sinuna Youth Awareness Program among us Wabugai Higher Secondary School the Pangthokri Nasigi Thorum Aduda District Youth Affairs and Sports Officer Tenopal P. Subhash Chandrana Chief Guest District Youth Affairs Sports Officer Kacing NG Sunitana President Advocate P. Supriya Wabugai High Secondary School की Principal M. Borod Amadi Kacing High Secondary School की Lecturer Dr. E. Khogena Guest of Honor Singh Oiki लोइना साना खोननाबा लो मोरल अमदी नहाल सिंगी खनगदबा अतै अतै तोंगान तोंगान हिरम सिंगदा रिसोर्स पर्सन सिंग ओइनसु वांगांखि वाबगाई की क्लब तात्रु के पुनबा एपेक्स बॉडी में ओरिबा सिटीजन्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट कार्ड वाबगाई की सुबह फाउंडेशन देगी थोरम वाबगाई यंगबी ग्राउंड दंग असि पंगथोखरे थोरम दुदा कार्ड वाबगाई की जनरल सेक्रेटरी यंगकोकपम सुसिलो ना हाई की बदा लाकद्रब सही असिदा चिंजाक तमे पाल तांगदवा अखोगी पोथोकना इसागी इरमदंग की मेयोय सिंग पुक थलहनबा याबगी पादम अमगी मखादा लबुक सिंग असंग अमाना थलहंदुना मतम मतम की पोथोक सिंग पुथोक नब होटनरगनी माना मखा तारदुना हाई की बदा वाबगाई द लेरिबा खरुंग पाट असि हानागी फिल्मदा हंजर हलनबा होटनरगनी लोइना मपाल लमदगी पायरक्तुना पाट असिदा सक्तारिबा उचेक सिंगी सक्ताफम अमसु सेमगत्तुना अमदी उचेक मसिंग थीबगी थबकसु
रेंज ऑफिसर कक्चिंग पुनः होरगनी हाइखी थोरमदुदा कार्ड की प्रेसिडेंट आइस केसुरजित कादुको की प्रेसिडेंट टे चौबा कार्ड की फाउंडर प्रेसिडेंट एम भूमेश्वर वाबगाई ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरपर्सन एम नवचंद्र केरक वाबगाई जेपी की हानगी मेंबर एम जयंत कुमार वाबगाई जेपी की हानगी प्रधान वाई हेमसान येलहोमी कनबलोक वाबगाई लमखाई बाजार की प्रेसिडेंट एस खम्बी अमरी कार्ड की एडवाइजर सिंह एम इबोमसा डॉक्टर डब्ल्यू इबोमसा एस डिजमनी वाई जॉइन अखन मिथुंग ओइन सरुक याखी थोरमदुदा वाबगाई की मनुंगदा लेबा विलेज लेवल फेडरेशन की इमा इबेल सिंह की ओइबा थौरी सिंगनबगी थोरम अमसु पांगथोक्तुना मकोक मथंग तारबसिंगदा मना पीदुना पुनिंग थौगतखी कक्चिंग खुलोनरिब खुलसिंगी पुवारीगा सागोनदुना लाक्लाबा कक्चिंग इरुम तुरेल असि मुसलकप याबगे फिबम अमदा लाकपदगी हयेंग डिसेंबर तांग 23 इराई नमितकी अयु पुंग निपाल ताबदगी हौदुना इरुम तुरेल कल्लसी हाइबगी पांडमदा मियामगी ओइबा अपुनबा खोंजंग अमा संचिलगनी हाइरिबा खोंजंग असिदा कक्चिंग इरेंगबन हवाईरो अमदी मायरेमंगी मियाम पुन्ना सरुक यामिनसी हाइना इरुम तुरेल कन्ननबा सिली लांगलिबसिंगी माइकेदगी अपील तौरली महात्मा गांधी ना चटलंबा खोंगथांग नॉन वायलेंस अमदी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हौजिकी मॉडर्न इंडिया असिगा सुनन लेडी हाइना लोकसभा की एमपी ओरंबा डॉक्टर थोक्सम मैना फोंदोखरे वाफम सिंगसी बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी नो सिंद्रा महात्मा गांधी ना कर्नाटका दा हौदोकलंबा बेलगावी एआईसीसी सेशन की ngasi chahi chama subagi centenary commemorative program ga mai leinana Dr. Thokcham Mainana phongdokhibani Dr. Thokcham Mainana makha tarduna hai non violence amadi non cooperative movement asina Manipur da hujik thokliba irang asi waroishil puraknabagi achouba lambi ama oirgani masida natana political freedom phangnaba sokna samnaba yadaba amadi laira inakul gi khenaba lairiba asisu कोहनबा ngamnanaba महात्मा गांधी ना नॉन वायलेंस अमदि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की खोंगथांग असि थांगलंबनी ngasiदगी हौगदरिबा चामसुबा बेलागावी एआईसीसी सेशन असि सरू याननबगिदमक एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगाचंद्र सीडब्ल्यूसी की मेंबर जी गायखांगम अमदि एआईसीसी की मेंबर ओ इबोबी मफम अदुदा लैख्रे ngasi नोंथेन मिफम पांथोक्तुना हौजिक इंडिया की ओरकलिबा मरु ओइबा पॉलिटिकल इशू सिंगी मतंगदा खनखरे अमदि हयेंगना मियाम की ओइबा मैराथन अमा पांथोक्लगनी नकल अमरोमदा हौजिक लेरिबा इंडिया की पार्लियामेंट असिदा चथरिबा थोंग असिना ताकपदी लमदम असिदा पॉलिटिक्स लेतबगा चप मानरे रूलिंग अमदि ऑपोजिशन अनिमकना पार्लियामेंट ता खोंजंग संगसिलिबा असिना सेंगना ताकली हाइकी तादि से कमाई तादि में जो भी क्या असर होते हैं कंटिन्यू बहुत कंपाउंडेड अदु ना तो both sides in my opinion are not right if not guilty मैं वही ना सुंदर के सुन मैं वही ना सुंदर ने खाली मरा ले सुंदर के सुन ने सुंदर नहीं है इसको मैं बोलूँ ये यामों में मेरी पार्लियामेंट में रामा की नमस्ते दी मरा एक समय तुम दपोर संधा गाँव में लेगी One nation, one election asi paliba BJP lengakna dictator government chalainaba khotnabani aduna MPP na yabangam loi Congress matamda chatnarami hairabasu India asi multi diversity oiba leibak ama oibana one nation one election adu chatnaba yaroi khallaga chatna khedrabani Congress na fatre haiduna hundoklamlaba chatnabi sing BJP lengak asina nahunana puthok lagat ningthaugi sasan chalainaba hotnar बिगनो हाइन मणिपुर पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट सोरेन संगबम भोजन फोंदोक्रे एमपीपी की यांखैत्रे सुवपोक कुमन ngasi पोलो ग्राउंड मंग लेबा एमपीपी की ऑफिस ता पांगथोक खिबा अदुगा मै लेनना मखा तारदुना हाई खिबदा एमपीपी असि मणिपुर की ओइबा ख्वाइदगी लीरबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमनी मियाम की पिरेपना हाई कमान ओइरगा मानबा अमदी चौखटप खुनाई अमा ओहिननबगी पांडमदा पॉलिटिकल पार्टी सिना थबक तौबनी लाइबक थीबदी मतम खरा चयेतनबा लैबना असेंबली इलेक्शन दा
Saruk yaba ngamludrabasu lakadaruba 2027 gi state assembly election asidadi party asina achoba thodang launanaba honari hoji party asima pangal sonba oibana manipur da thokliba irang asida party asina karisu mateng tawba ngamdabasi nuaite adu manipur lengakna maitai singi mathakta landariba kuki terrorist singi mathakta military crackdown tohaningi loinana ngamkhai ngakna naba hotnabada laikidraba sing matik sab compensation amadi imung manungda ikai khumnaba urhaningi manipur gi parjana irang asiga bai lenana talakkiba demand amatada chei chakidaba yaudri one nation one election nahunana chananaba hotnariba asisu dictatorial government adu chalainaba hotnabani madugi khudam haibu tam loikraba panchayat election tawbagi mahut Lengak pai bada yaur basingna masagi purit kaudagi puthokpa mioi singna committee semdana jalai riba asini haiki. Kalakanda moi samban tawaningi loinena manipur parja miyam da kogi ngasigi MPP ki 57 foundation di lapada MPP amuganda manipur miyam di tawat toba ngamna anamda parja miyam na mati kaina MPP Manipur ki MMA fighter Samom Melodina HK Pro 9.0 da winner oiduna Manipur ki mengchat purakri thasgi kunmanga da Goa ki Panjim da laiba convention center da pangthokiba HK Pro 9.0 fight ki 52 kg category da maki opponent Meghalaya dagi Nazir bu minute yankai treta technical knockout Piduna category asigi winner oibangam kibani MMA fighter Samom Melody Debina Hosik Pauda fight taret sanakibada taruk winner oibangam kre makna mai pak tuna Manipur gi mengchat purakpada Aztec Sports and Fight Studio na nungai ba phongdor puga loinana hogolak liba MMA fighter pamjaba singda thauna ama hapa oirgani phongdor li District Level Services Authority DLSA amadi Legal Aid Clinic Thawal Tawbul Anina Khosamnaraga Bishnupur District ki Tawbul the issues of drug abuse and the addiction schemes policies in the state of Manipur and NDP's Act 1985 habisda nongui ogok miyam gokal taminabagi thorom ama pangtokre thorom asida thokchom ningthem mani Chairperson Administrative Committee Tawbul Gram Panchayat Khairakpam Sanamatum member Ngaikong Jila Parishad Thaudam Syamsundar President Apunba Tengbanglup Tawbul Thiam Tarunibala President Women Wing Apunba Tengbanglup David Kamai Social Worker na President member Oiki Dr. Gyanesor Psychiatrist Dentist Hospital Bishnupur na Drug Abuse and its Impact Angom Ravindro, Founder Secretary Union Foundation, The Addiction and Its Importance, Amadi Thingbaizam Sudhir, Advocate and Deputy Chief LADCS Bishnupurna, Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 Kimaram Resource Person Sing Oina, Miam the Gyantahan Ki, Nasiki Thorum Asi National Legal Services Authority, Amadi Manipur State Legal Services Authority, Mediang Makada, Sinkivani. Miyamda matam gi achumba asengba pau phanganaba honaiba paumi singi sinpamda thabak tawriba Sangai Express ki Bishnupur District Correspondent Konjengbam Pabitrana thasi tang kunmari gi pung 13 thorum tarakpa matamda Nambol Police Station gi manungda laiba oinamda lambi gi khudong thiba thodok amada soktuna laiba asida All Bishnupur District Working Journalists Union gi Maikei dagi ngasi angamba sel gi mateng pangkhre mateng pangba aduda union asigi Vice President Dr. Huidrom Roman Secretary Kishan Kumar Ahong Sangbam Executive Committee Member Oinam Brozen Senior Member RK Manipur Shana Amadi Atai Thomi Singh Saruk Yaki Panbaya Badi Tha asigi tang kunmarida Sangai Express ki Bishnupur District Correspondent Konjangbam Pavitra Amadi Ponapam ki Bishnupur District Correspondent LC Gopen Makhoi Anina Ulauda Pauloba Chatpada Amda Thodok Adu Thokibani Maduda Ponapam ki Paumi LC Gopen di Kahena Sokide Hari Patya Natya Sankritan Samaj Kurai Thangjam Lekai na Sinduna
Nipumari suba tal fangnaba ngasi kurai thangjam lekai da leiba Radharaman Mandap thangjam mandap ta pangdokre thorom aduda e Tombinok Devi Sangit Natak Academy Awardee retired Pradhan Guru Jairam DA CH Tombi Singh President Ahalup Pana Holidal Amadi M Gunendra Singh retired Senior Account Officer President Gurukula Cultural Academy na athu mitunglen thorom mapu amadi akhano mitunglen oina saruk yaki pangthok kiba thoronga mai lenana Pachya Natya Sankritan Samaj ki Myut Ti Bishwajit na hai Lai Kraba Oja Singh na Ekhoi ki culture ga sagon adun leiriba isai pung kurtan cholom am gagi oiba tal composition makhal chama gi mathakta thambirami hariba tal sing asi yamna magul leibaga loinana atoppa mafam amata da leitaba amakhakni hariba Manipur khakta da leiba tal sing asi mangki dananaba amadi preserve tawduna thamnanaba haiduna leiba tal sing asigi maraktagi khangatuna competition sing oja guru sing na pangthoktuna lai hojik lamdam asigi oiriba pibam asina maram oirga awaba kaya mayok nabana handak sahi gi oina tal ektal masa asida nongmakaki oina tal phangnaba competition asi pangthokpani phongnoki asigi thorom aduda Gurukula Cultural Academy gi artist sing na pungcholom su uthi All Manipur Newspapers and Electronic Media Employees Association gi lakadar wachahi 2025 ki sahi gi calendar Bishnupur district ki manungchanba Karang Island da asi phongkre thoramduda MEMA gi advisor Laisam Chitrakumar President Hawijam Ibomsa Vice President Dr. Huidom Roman First Council Secretary Ahong Sangbam Praphulo Second Council Secretary Laisam Ambari Third Council Secretary Gogo Maitram Amadi Atay Thomi Singh Karang Apunba Maira Paibi Luki President Ningthaujam Babita Finance Secretary Ningthaujam Dhanapati Amadi Atay Thomi Singh na Saruk Yaduna Karang Island Boat House the Pangthok Asamba Thoramda Amnimiagi Calendar the Phongki Calendar Phongbaga Mari Lainana Ningthaujam Dhanapati na Phongdokibada Amnimiagi member Mayamna Laktuna Calendar Phongbiraba Asi Yamna Nungai Karang Asi Nga Phaba Yaraktaba Amadi Oiriba Irang Asina Maram Oirga Senthok Lambi Watlaba Lamdam Ama Oiri Masi Khangbi Duna Karang Asi Miyamda Ningsing Nanaba Honabiba Tagatli Makhatana Amnimiabu Hena Chokotpa Ngamba Oibiu Mayamsu Karang Sokot Nanaba Honabada Mateng Pangbiu Haiki CRPF 32 Battalion Sisipur Manipur Amadi Sangai Pro Naharol Club SNC ka khusam naduna Civic Action Program makha da angang singi oiba sana khona bada changba forum sing yanthok poi thorom ama ngasi Sangai Pro Mamang Lekai Community Hall da pangthokri thorom aduda 32 Battalion CRPF ki second in command Sunil Kumar Ranjan Deputy Commandant Prabhat Saini amadi Assistant Commandant Gitanjalina athoy mithunglan oina saruk yaki thorom aduga mari leinana second in command Sunil Kumar Ranjan na phongdokibada CRPF na sinduna Civic Action Program asi leptana pangthoktuna lakli program asi maru oina sana khona bada changba polam singi awatpa leiriba school ama amadi club ani Budhi Manjuri High School Sawalban Khamnam Bazar Sangai Pro Naharol Club Lukram Lerak Youth Club asi khangat laba matung school amadi club singi angang singna sananaba football badminton racket volleyball na singba sing khusinabani loinana sport club ama na pau pirakpadagi matung inna cricket sanabada sangraba yadraba masaki awatpa leibana khudong chadaba kaya mayoknare haiba pau pirakliba asi athua matamda piragani amadi Manipurda leiraba miyamna CRPF singda thajaba thamba ngamdriba asi yamna laibak thibani CRPF singna leiriba asi miyamna waba taba matamda ngakpi senbinanaba leiribani miyamna su CRPF da law and order guide naba ngakpa matamda miyamna thajaba thambiu cooperation pibiu haiki Sigi Contra Pau Satagaba Taratruk Suba Annual Art Exhibition in Photography ngasi Palace Compound level Manipur State Art Gallery da Hodokre
Art Society Manipur ASM na sinduna pangthokpa exhibition hodokpui thorom aduda M Joy Singh Commissioner Art and Culture Government of Manipur KSS Jugindro Singh Vice President Art Society Manipur na athui mithunglen amadi thorom mapu oina saruk yaki ngasi hodokkiba exhibition aduga mari leinana Art and Culture Commissioner M Joy Singh na hai artist sing na puthokliba ayekpa laising amadi sculpture sing asina matam matamgi thokkiba thodok wathok mayek sengna khangbangami artist sing asina samas asigi sakyan ningsel oina puthokliba artwork sing asigi mamal naide adu lamdam asidadi artist singna hotnajariba thabak sing asi pukning thawatpa iwat watpagum tori loinana mamal naidraba ayekpa lai singi mamal ubada miyam mamai leiduna hanari maram asina artist singna thawai hakchang yauna puthokliba lai sing amadi sculpture sing asi leibiduna lamdam asigi artist singbu sogatpiu phondoki thorom aduda mangsa tawam samson meitegi ayek palai unheard voice the Art Society Manipur ASM na annual art award 2024 lanthokhi boloina laisam Sylvester Singhi sculpture the imbalance the honorable mention mana lanthokhi exhibition asida artist nupak kolumdoi amadi nupi tara marigi apunba artwork humpu ulli Economic Resource Development Organization Kanglaipak Irdona Sinduna Village Volunteer Post Alu Char Yanthokpagi thorom ama Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokre thorom aduda BBF ki President Takhelambam Ramananda Irdo Kanglaipak ki President Takhelambam Sanajauba BBF ki Advisor Yumnam Okendro Mangang amadi Irdogi Advisor PAODAM Labanggo Mangang na President Member sing oina saruk yaki thorom aduga mai lena Irdo Kanglaipak ki President Takhelambam Sanajawbana hai Irdo na lamdam asigi semitlon phagatna nawa thabak kaya paikhatuna lakli alu haibasi mafam khudingmakta phangba amadi miyoiba aikoina insang oina toina sinaw posak amani adum oinamak alugi mambal asi nongma kangdana aka akum tawdun laiba asi koknanaba hotnabada leingak asigi leiriba maugi potato farm asi mathau ningthina tawon mathau tai loinana hectare lising amaga chamaga ta chauba maugi potato farm asina potato seed puthok naba tongan ba scheme kaya ama leirabasu scheme asi mai pakna paikhattaba asina alu chara puthokpada khudong chadaba kaya leiribani haina su ponokhi Panahaiba amadi experience leibo ozana larik tambirabasu satrana maromdom honajaba haiba quality asi yaudrabadi karimata kanaba pangloi haina MLA su oirba amadi MSPCL ge chairman Tongbram Rabindrana Phondokre wafam asingasi MLA asigi senthang makhada class 9 amadi 10 gi tha mari chupna sathagadaba free coaching class ama thanga higher secondary school da hodokpagi thoromda phondokhibani together we build a right future for thanga SC students haiba pandamda hodokhiba free coaching asigi matangda MLA Rabindrana satra singbu puning thawatki amadi satra singbu maromdom hotnajabagi quality channel wafam phondoki mahakna makha taladuna hai lamdam asida hujik tangdu leitadaba asina satra singhi academic atmosphere da sohaliba mayam asi yenglaga khajitang oirabasu sapkadaba haiduna free coaching asi hodopani coaching asi chahi tarama hena lairik takpi tambirakpagi experience leiraba oza singna takpi tamgi gadawribani miyoiba amagi punsi asi hingbada yamna lui adubu isada thabak suningbagi ihun yaurabadi hingba yamna lai haina phondokhibaga loinana satra singbu work culture leinabagi matangda su wapam kaya thamki amadi satra singa interaction amasu pangthokhi Technopol district eastern marine area ki manung chana Indo Myanmar border gi border pillar 81 dagi border pillar 85 phawda border fencing tawwa amadi lambi semnanabagi notification Technopol district commissioner na thasigi hogo tang ani da thokhibabu nongkam satangi miyamna yaningdaba phongdorli nongkam satang village authority Technopol more block ki Chirol amana Hongdok pada sahi kaya mamang dagi border pillar nipuni thoi border pillar 82 gi akoi bagi isu singi matang da
खुंजा सिंह लेनब सिंह यानिंगदबी खोलाव क्या लाउदुना लागली अमदी नोंकम सतांग खुलगी जुरिडिक्शन मनुंगदा बॉर्डर पिलर खाबा अमदी लंबी सेमबगी मायोक्ता लेपननब खुंजा सिंह नगरांग दिसंबर 15 दा वारेप लौखी मरम असिना मरु ओइना मरी लेनब डिपार्टमेंट ना मियामना लौरि वारेपु सौगतप ओइना जंगसिलिबा प्रोसेस असी थिंजिन बिनबसु चेरोल सिदा पनबगा लोना करिगुंबा हाइजरिबसी कनागुंबा मियोइ नत्रग ग्रुप ना खुदोंग खुंजा सिंह ना लौरि वारेप थोइद्रबदी मदुदा थोरकपा अफफतगी दायता मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन MSBA ना हुराल लोनादा लाना पता तासिनब होटनरे हाइना DM यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन फोंदोरलिबा वफम अदु अरानबनी एसोसिएशन असिना तालिबा लम असि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हाइबदी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यास की मिंगदा एसोसिएशन असिगा पार्टनर ओगदबनी मरम असिना स्टूडेंट यूनियन असिना हाइ वफम असि कुपना खनदुना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मी यावरगा वारोचिन अमा पुरकमिनसि हाइना MSBA की जनरल सेक्रेटरी हजारी मयूम संजित शर्मा फोंदोरली हिरम असिगा मई लेनना ngasi DM यूनिवर्सिटी कैंपस लाइबा एसोसिएशन असिगे ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मफम अवदा महाकना मखा तारदुन हाई एसोसिएशन असी 1962 दा रजिस्टर तौबनी 1970s की ngalingay matam adugi palamba lengakna एसोसिएशन असिगी इंडोर स्टेडियम सादुना अमदी 1983 दा संगा बिदुना एसोसिएशन असी ngasi फावबा लेरिबनी मफम असिदा एसोसिएशन असिना युम्बु ओइदुना सानवर क्या पुथोक्तुना लाखपसी चही निफु हेनक्रे DM कॉलेज दा यूनिवर्सिटी ऑन दिगै हाइबा मफम असी स्टेट लैंड ओइदुना लाखिबनी यास डिपार्टमेंट गा यानदुना एसोसिएशन असिना मफम असिगी मपु ओइरगा सानदुना सेनदुना लाखपनी हाइरिबा लम असि हौजिकसु स्टेट लैंड ओइना अदुमक लेरिबनी स्पोर्ट्स की मफम अमा हाइबसी एजुकेशन की ओइबा सरुक अमसु ओइरिबनी DM यूनिवर्सिटी असि कॉलेज ओइद्रिंगैगी हौदोरपगी पांडमदसु कॉलेज ओइरिंगैदगी हौदोरपगी पांडमदसु टू डेवलप स्पोर्ट्स हाइबा यावरी बैडमिंटन एसोसिएशन अमा लिंगबसी कॉलेज यूनिवर्सिटी गुम्बा इंस्टीट्यूट अमनी प्लेयर अमना मिंचत अमा पुरक हाइबसी एसोसिएशन असि खक्तगी माइनते मणिपुर मियाम पुंबगी माइ ओइरिबनी मरम असिना हौजिक लेनरिबा वखल तानदबा असि यूनिवर्सिटी असिगी अमदी तुंगी जनरेशन गी येंगलगा छात्र संस्थान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गी मियोइ अमदी एसोसिएशन असिगा पुन्ना फमिनदुना वारोशन अमा पुरकननबा होटनमिनसि हाइखे सीरिया की हाना की प्रेसिडेंट वासर असद के लॉयल्टीज अमसुंग रेबल फोर्सेस की मरक्त खुद थोकनबगी थौदोक्ता सिक्योरिटी पर्सनल तरामरी यावना मियोइ तरातरे सिरे हाइना सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ना फोंदोके हाना की असद रेजिम ऑफिशियल अमगी ऑफिशियल अमना अमा फानरबा होटनबदा थौदो अदु थोखिबनी हाइरबा ऑफिशियल अदुना मियोइ लिसिंग कयासु फानरबा अमदी खरबुना मराल सिजनदुना हाटनबा होटनकी हाइरी मियोइ तरामरी सिरे तराना सोकी हाइबदु वेरीफाइड तौरे हाइना इंटीरियर मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान हाइके लैकिद्रबसिंग अदु हयात तहरीर अल शाम HTS के मेंबर सिंगनी खुथोकनबगी थौदोक अदु किरबेत अल मोजाद थोखिबनी ढाका बांग्लादेश सेक्रेटरीट की अचौब बिल्डिंग याम चाउना मई चाकपदगी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कया मांग ताखरे मधु थोइना मांग तानब थोअनब थौदोकनी हाइबसिंगनब लेबदगी थिगतनब ऑर्डर अमा थोखरे फायर फाइटिंग यूनिट 15 अयोकी पुंग 13:45 तारकपददी बिल्डिंग नंबर 8 की मई अदु पुंगोट मथत पंगमखी अदुम ओइनमक मी वाटपना मरम ओइदुना थबक तव ngamkhide visitor singsu manungda changankhide gate sing hangdoktabadagi mioi lising kayana secretariat manaki lambida leptuna ayuk anganbadagi leinakhi ayuki pungta tabada jatiya press club ki nopok thangba sarukta leiba gate number 5 hangdoktuna official sing amasung employee sing changanki adum oinamak media amadi visitor sing di changankhide nongthulgi pung ani tabada gate number 3 दा संगन बगी परमिशन फंगबदगी करेस्पोंडेंट असिना मनुंग संगदुना येंकी हरी सानबगी पाव
All Jiribam Sports Association AJSA na sinduna Jiribam High Secondary School gi sanabung da chathariba taranipan suba and Horizon Memorial Sub Junior Boys Under 15 2024 ngasi sanaki mesta SBYC Sake Wasina Anandamoy Club pu goal ani amada maiti ba pikre ngasi mes asida SBYC ki sanoi Zahir Hussain jersey number 11 na taruk suba minute ta goal ama chanduna goal gi account hangdoki amadi team asigi Raijawal Hawk jersey number 4 na kunithoi suba minute ta goal amaga chanba ngamki aduga Anandamoy Club ki sanoi Angau Junior jersey number 6 na kumapan suba minute goal chanduna SBYC na Anandamoy Club pu goal ani amada maiti ba pikibani Aroi bada maroi pa muhanna Dendamadi 11 IRB training loiro mioi singi imung manungna masa masu singbu irang leite mafam singda posting thabina naba wanom thonomba tauri basi tawbi no haina chief minister Ed Birena phondokre Role of Cooperative in Development of Rural Economy and Membership Participation haiba topic the workshop pangthokre One Nation One Election MPP na yabang amloy haina MPP gi President Bojan na haikre loina na Tarataruk suba annual art exhibition including photography ngasidagi hodokre Ngasidamak tadi paudam pijaba matang asilusin jari mejang tabir bukai punapu amukahanna khurumjari